Kube benadi kutsi buhle kasigcine ngokubona ebantwini kanti akusiwo wonke umuntu lo watsena kakhuluma wakhala ikusasa lemuntu labuye esiveni. Namhla ngifuna kunidvulela iLokuhle FM. Umsakato lo hamba embili kanti lo ufuna kucala embili ngaphandle kokubuka emuva uyobuya sola afana nayitolo. Kanti lo lalela namuhla ngajaha icala embili uyophuma ngasafani nayitolo. Ngoba lo msakato nawo ungawuvula kuthi uyalalela. Konke lokuyokhulunywa lokunye kwako ungagcina ufisa kucala kabusha impilo. Ngoba emagama ekukhutsata ahlale ame ngasekudla kuthi nanoma ngabe ngibani lo ngenayo kuyophiliswa. Phela ligama lelithi umuhle lokuhle kusho kona kuthi liyongena ngaloya mnyango uyophuma sibonelo salokuhle lebekwe into engekhathi. Kunjalo-ke nawo uvula ulalela umsakato weLokuhle FM ngoba uphuma uzizathu sekuthi ufunile wabese uyalalela. Maye siyabonga Lokuhle FM ekusilethe ebantwini namhla nazi nasiletha sifundise ukuthi wonke umuntu ahlala akhuthatekile ngoba emaveni namhla thina siphilile ngawo. Umhlaba wonke ngicabanga ukuthi usalubhalela nekhumbulo ekhaya ngoba mhlengi wabahlengi bakhe namhla sihlelekile. Naze nasenda abantwana sisamunya libisi lenkululeko naze nalimela live lapho lilahleke ngakhona. Nelithando maye siyabonga. Sesafunza nekwakha ubuhlobo namhla sengiyatichenya mina ngebunjalo bami. Sengicabanga nekunibhalela incwadi ukuthi wonke umuntu lophila kulomhlaba akasalakhetha kuphila ngemsakato yeLokuhle FM. Ngitselile sekwanele ngoba baningi solo bafa banesono. Namhla kukhuphuka umoya walenkondlo kini ngiyaguca ngicela ukuthi nisale nihamba nami. Kanti ngamangali-ke la ngiloba khona kunemoya ingaki inkondlo kayinawo umoya. Cela ningithweze bese ngiyadedfula ngimbongi lengenako ukuthula ngoba nginganako ukuthula ngilingisakongwe mabalabala ngiyabalabala nganawo amabala enkondlo lafumbethu ngilo wami umdini.